Kumusta ka kadi itang biyag ko? Siya kadipay ti malaglagip mo. Nasyak man bilang tikas mo damagen sikat inak ar-ara paapen. Nasyak ito'y awang pagdanagang kasal sarita daytoy ladawang. Ket kada awag mo telepono isut denget daytoy barukong ko. Nagarigaten long distance ngaya itden na ti iliw ken panas. Naginag ti oras naglabas gaput karayo adi may papas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Rangtayan ta ti segak ken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Uray adayu ka dito'y arpad kasla asidek ka latta kaniya. Taday tatimek mo no mangega kumanayen dungo aliw-liwag. Day di intugot ko asapata inikuta kawanti mulit na ipusong lugayang maulilad adamet iliw na ken sega. Nagarigaten long distance na ayang itden na iiliw ken panas. Naginag ti oras naglabas gaput karayo adi may papas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Rangtayan ta ti segak ken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Nagarigaten long distance nga ayat itden na ti iliw ken panas. Naginag ti oras naglabas gaput karayo adi may papas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Rangtayan ta ti segak ken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Tasiksikalat inay ayat ko. Long Distance na Ayat, words by Reynaldo Arquero
Duque. Music by yours truly, rearranged by Allen Israel Pasqua. Thanks for watching.